ngiyawuthanda kakhulu. Cha, sizwe sakithi angizukuba mude kakhulu, kodwa khona ngizosuka nje ngihlale epointini ukuthi kungani namhlanje ngenimemile ukuthi nizoba kanye nami la ku live wami epageni lami. Ngicela mangaba ningizwa kahle nibhale nje ama comment ngoba ngiyafunda apha kwami wonke. Nisho ukuthi cha akuzwakala noma yazwakala ukuze ngizokwazi ukuthi ngidlulise kahle umyalezo. Ngane zakwethu njengoba nazi nani ukuthi ngonyaka ka2023 okube unyaka odlule uKhozi lakhipha i-competition yabo le yokuhlukanisa unyaka ukuthi wonke umuntu abalaleli abavotela ingoma abafisa ukuthi bengene ngayo enyakeni omusha. Nabalandeli ke bathanda bomculo wami bakwenza lokho ukuthi beyifake i-single track yami eyayithi umjolo lo bayivotela bayifaka kwi-top 10 yaphasa wonke ama-criteria yakwazi ukuthi ingenele kwi-top 10 yancintisana nezinye ingoma njengoba umsakazo uKhozi FM womemezelile nokutheke kuphakathi ne-competition kwavela izinto ezazithi mina ngixhumana nompathi stage woKhozi umama uNgcobo ngimbiza ngomama ngoba ngiyamhlonipha kakhulu. So lokho kwahamba kwangena ngisho emaphepheni kwavela nezinto ezithi uKhozi luyadizelwa whatever uKhozi lupartnerishe negcwalisa Spring Picnic okumcimbi ohlelwa yimina. Kwavela zonke izinto nje ezazisho ukuthi zishintsha ifocus ye competition. Right ke mina ngangazi ukuthi angeke ngikwazi ukuthi nginga attenda izinto ezikhulunywayo because into engiyazi ukuthi uma umuntu bembona abantu ukuthi ubonakala ewina noma kuyona yonke into ayenzayo ubukakala enqoba vele kuba khona abantu abakhulumayo. Angiyithathanga lonto ngenhliziyo nangokuthi mhlambe ngangazi ukuthi ke avela ayinabo ubuqiniso into nje soke ekuthenini vele noma ngabe kuthiwa i-team yawina kuba khona abantu abanye abathothi mhlambe ekhala ngo-referee mhlambe kuthiwa igoli beli offside. Ilezo nkulumo nje ezaba khona, kodwa ke ngifisa ukudlulisa lokhu esizweni sonke. Ngiyacela nje njengoba ngizoqala lenkulumo ngiyacela ukuthi ngingaphambuki ngiyibeke ngenhlonipho nangendlela futhi nani engicela ifike ngayo kunina ngicela ukuthi ifike futhi ngendlela eyinhlonipho. Uma ngabe mhlambe kukhona la engiyibeke khona ngakhomba khona ukuthi mhlambe kube indlela engafikanga kahle kuwena ungixolele, kodwa inhloso yami enkulu eyokuthi ngiyibeke ngenhlonipho nangesizotha ngoba ngihlonipha umhlaba. Iyona into engiyifundisiwe le ukuthi uma ufisa ukuphila isikhathi eside kumele umazi umuntu uhloniphe futhi umhlaba. Ilokho engikwenzayo ngoba angikwazi ungayisho lento engizoyisho la ngoba iyangikhathaza and ngiyisho futhi ngesizathu sokuthuthukisa umculo. Ngifisa ukubona umculo wakithi uthuthuka ungami ndawonye. Ngifisa futhi ukuthi wonke umuntu akhululeke. Ngizokhulula abantu abaningi la, ngizokhulula even nasi stage uKhozi. Ngiyafisa nje ukuthi ngaba abasakazi, ngaba abaphathi, ngabo SABC bonke abantu okuzokwenzeka idlulele kuyona le video. Ngiyafisa ukuthi bengakuboni mhlambe ukuthi mhlambe ngibeka kabi, but ngiyibeka ngoba sekuyiyona option le enginayo le yokugcina. Wonke ama option wazamile kodwa awasebenzi. Ngilapha ke indaba yami la ikhona. Indaba yami sekuthenini nginenkinga. Inkinga yami iqala ekuthenini
isuka kulento le eyayisolwa noma kuthiwa ngixhumana nomphathi siteshi woKhozi uMangcobo. Leyo nto ke ihambe yahamba yaze yakhomba ukungicindezela ikakhulukazi ngasohlangothini lakhe uMangcobo. Ngizosho kanjani na, ngizoyibeka kanje. Okushuthi ngesikhathi kuthiwa mina ngixhumana naye kulento competition yoKhozi ngawina ngoba ngizwana nawo uMangcobo, uyingxenye yegcwalisa kanye noKhozi uyingxenye yegcwalisa. I think ukuthi leyo nto leyo uMangcobo wayifeel ipressure yokuthi njengamanje from now on ayiseke into afisa ukuyibona ihlanganisa mina mhlambe noKhozi, ngoba mhlambe kuzobe kuqhubeke lezo nzolo. Ake ngwenze le example. Uma kuthiwa ujola nomuntu thizeni, for sure lo muntu ingekho lonto, for sure lo muntu ngisho uhlangana naye ngikholwa ukuthi ungafisa ukuthatha naye isithombe because usuku usufuna ukuprove into ethi akukho nawe la owakwadibana khona lo muntu. Abantu vele sebezovele bethi ingoba vele vele bajola laba bantu, uthola ukuthi ayikho vele lonto, so uzozama ukumgwema vele lo muntu. So yilento eyenzakalayo ke phakathi kwami noKhozi as from now, ukuthi umphathi siteshi uzama ukugwema yonke into ethinta igama lika Khuzani kulesi stage. So lonto ngithi ngifisa ukunibekela niyazi. Ngizoqala nje okay, ngizoqala le album le edlule. Ezinye izinto ngizozisho not ukuthi mhlambe zenziwe uyena uMangcobo, but ngifuna ukuthi ngiyibeke nizibone ukuthi ngikhuluma ngani. Ngonyaka odlule album yami ngayisubmita emsakazweni. Le album le edlule aliboli icala. Kodwa lo album leyo yaqala ukuzwakala I think beku April or mangena uMay or kungena uJune. Kunabantu kunohlelo lwenziwa kuSikeya ngoma la khona bakhetha khona abantu ukuthi bezokhuluma ngengoma. Lo liyahlelo bekufika lapha manga abantu becela ingoma zami befike betshela ukuthi cha akenime ngaloyo. Bengifonele abahlonishwe besuke lapha ethi hey bengithi ngiyofaka ingoma yakho lapha, ayikuthiwa wena usudlala kakhulu la, so ke sikwazi ukuyifaka leyo ngoma. Ngiyakhumbula nje ukuthi baningi nje, angifuni ukubabala ngamagama, but baningi bebethola ukuthi bajikiswa kuthiwa ngeke loyo semdlala nje kakhulu. Okay, kwahamba ngizwa umculo ingoma zami ngadlalwa. Nani niyayazi le ngoma ngayo, akazizwakala album yami kusukela nje uqala unyaka kuze kuzoshaya March April. So ngingayicomplain ngoba ngiyena nomuntu okhonzeke nakho complain, but lokho ngifuna ukusho ngoba ngizokhulula abantu ukuthi bekhululeke, yabo. Kwaya uKhozi lwaye lwasondeza uKing Zoso, umfana nje insizwa isencane ebukakala igxila kakhulu la esabalala enkulu ezokuxhumana. Leyo nsizwa yafika yasebenza oKhozini, ngema ngikhumbula kahle yayethula izinkulumo lezi zokuthi kwenzakalani kuMaskandi ngalo weekend, kwenzakalani lo Maskandi ngalo weekend. Le nsizwa yaye yaxoshwa oKhozini, ixoshela ukuthi ifike yakhuluma ngami, iyofakazi nayo. Yaxoshwa kwathiwa awukwazi ungafika ukukhuluma ngoKhuzani leli viki, angeviki ezayo futhi uzobalula izinto ezenziwa loKhuzani uKhuzani, hamba khaya. Bayixosha le nsizwa yahamba. Okay, ngatshelwa ke mina ukuthi cha le nsizwa vele ixoshela ukuthi ifike lapha yakhuluma ngami. Okay, kudlule lapho kuze esigabeni la khona siye sashiwa umfowethu uBK Mchunu, kuye ohlelweni ulala ngokuthola umacingwana. Ngiyaxolisa ukuthinta igama lakho phakathi. Kuye ke kwaya ngokuya lapha ohlelweni uSikeya ngoma kwathathwa uTshatha wafakwa khona. Umphathi futhi weKhozi washo ukuthi ngeke amfake uTshatha lapha permanent ngoba uTshatha umngane kaKhuzani.
Awu kanjani yabo bengibuza abantu bethi ubangani nompathi station ngoba akufuna ukubona into nje esondele nokhuzana akayifuna ukuyibona. Hayi sizoqala iGerman to Soccer lento yebhola si partnership no SABC Sport bese sihamba siyocela islot SABC Sport besenzisa ilot during the week bese sicela ukuthi ngoba ama game angesonto ngakusasa kanti iaudience yethu thina maskandi iSaturday so besicela ukuthi besifake Saturdays bafaka mina noBig Zulu ngikhuluma ngento eyenzeka ngonyaka odlule besifaka kuSiyena ngoma bathi kulonyaka bavuma uproducer bathi no akunankinga ngangena uKhuzani noBig Zulu bezokhuluma umphathi stage wathi no more into noKhuzani cha asangakwazi ukukhuluma kuSiyena ngoma ngabuzwa futhi kwathiwa ubani nalo mphathi stage ngoba akakufuna ukubona into enawe nje akayifuna ukuyibona. Hey angangazi kunabaculi mina abaphansi kwami bebephansi kwami kumkhulekelwa noSikweletu bengigcina ngazi noma ngihambise isambise ingoma zabe emsakazweni bekuthatha isikhashanyana ukuthi bedlale nabo abafana befeel ipressure ukuthi akwanti wayi ingoma zethu lapha zingadlalwa yonke lonto leyo ngaze ngafika esigabeni sokuthi ezinye izinto engayibalayo ukuthi ngibuka ngazuthi bazogcina bethwala amacala chain network ayihambe kahle angazi ngicela uningitshele niyangibona manje noma ngishintshe iphone kuzwakala kahle njengamanje. Ngicela wayedwa uzongibhalela ukuthi ngizwakala kanjani. Okay. Oh. Siyakubona okay. Into engifisa ukuyisho ngiyabona ababhalayo labathi nake nazwana yini cha akaze nje sibe naloxhumana naloya mama angazi nawe uyakwazi lokho angikaze nje ngizimfumane naye ngisho ngaphambilini umuntu obexhumanela noZuma kukhulunywa ngoma-partnership yegcwalisa nakhona kuyi-partnership yegcwalisa besikhokha bebengenziwa mahala bekhokhwa yabo so kwahamba ke kwafika esigabeni njengoba ngichazile isigaba sebhola so ke into engifisa ukuyidlulisa kakhulu la ukuthi ngiyafisa ukuthi uKhozi lungafeel pressure engekho Nkosi yami ngenxa kamphathi station enkinga nami mhlambe ke uprove ipoint lokuthi provela ababethi mhlambe siyaxhumana ukuthi cha sixhumane buka nomuntu ngimvimba yonke indawo kodwa ke I don't believe ukuthi ungalungisa inkinga ngenye lento engikhulumayo iqiniso njengoba linjalo uyazi naye nokutheke makufika esigabeni la khona engifila khona ukuthi njengamanje ngiyibona ngazuthi ngiyalimala ngacela imeeting naye nabanye abaphathi nje okhozini ukuthi ngicela ukuza kuyena ngicela imeeting. I think imeeting ibingo mangabe bengakuyophela uAugust mhlambe beqala uSeptember ngacela unqamalala ukuthi angiphelezele ngihambe ngiye khona sohlangana nomphathi ngiyobuza ukuthi konakelephi ngoba ngibone ngazuthi impela lokhu ngithola nami impukane ziyadlula ziyasho ukuthi hey lo yamphathi akafuni ukuthi nje indawo wena lapha lesa stage okay khona kudadlanyana kodwa kuqala ukuvela kahle manje ngahamba ngayohlala naye sahlala naye phansi noZuma wayekhona nomunye ubaba ukuthi uNgcobo osebenza khona okhozini kube usisi uphelo bese khona kokhozini
safika sahlala meeting ngambuza ukuthi konakele kuphi. Ayizange iphume impendulo kodwa leka King Zoso wayivuma washo futhi ukuthi akuvumelekile emsakazweni ukuthi umuntu akhulume ngento eyodwa. King Zoso wakhuzwa ngokuthi akayeke lokho ekhuluma ngoKhuzani waqhubeka so uKhozi wamremuva wayivuma yena umphathi yeah. So ngakhuluma naye ngamcela ukuthi cha uma unenkinga ngicela ukuthi angidlulisele ngoba ngifila khona into engiyifilayo ukuthi manje ngibona ngathi khona la engixoxexobeka khona and ke uma kushawa kumuntu osuke engeze ubonakala noma eshawa abantu nabo baboni because angidedemi so ngikholiswa ngokutetema so akukho lula ke mina ukuthi usheshe ubone ukuthi kunenkinga la. So isizathu esenza ukuthi ngize la public ngizoyikhuluma ngoba sengikhulumile naye ingoba inhloso yami bengekhona ukuhlambalaza futhi phela mina ngumuntu olandelwa abantu abaningi ama Blue Nation agcwele all over kumele ngishare nawo ukuthi ngikuphila engikhona yabo bengaboni bona izinto zenzeka bengazi ukuthi betha mhlambe nalendoda update ukuthi kwenzakalani yabo. So bayadinga abantu ukuthi ubatshene ukuthi kwenzakalani so that bezokwazi ube understand. So kutheke mangabe so I think umphathi Nkosi yami wathuka yabo wathola inhlamba so akafisa ukuyibona ekuleyo nkinga again. So udecide ukuthi ke azame ukuthi ablock whatever ethinta igama lami kulesa stage right of which anginawo amandla ukuthi mhlambe leyo ngayilwa kanjani. Ukuthula ngisengithule kakhulu ngingayikhulumi lento le manje ngiyabona ukuthi abantu bazogcina bengayazi iposition yami ngoba ngiyabona kunabantu abathi Khuba khipha qhawe sikufaya ngomeni yonyaka uhlukanisa unyaka kube once ngibuke ngithi abantu abazi Nkosi yami ukuthi kwenzakalani. So into eyenzakala ngila ngikhona kunengoma engiyikhiphe noJumbo ethi noma ungavala yena uzovula. Leyo ngoma abantu bawufakazi mangirong angangitshela yedwa yahanjiswa ikhisho ngoSeptember uqala yahanjiswa emsakazweni iqeda nje ukukhishwa namhlanje akazizwakali emsakazweni akazi izidlali. I'm not sure ke ukuthi abakhiphe after September bakhona yini sebezwakele mhlambe ngawo ukuthi ke ayikalalelwe ingoma esabhithwe ngoSeptember mangabe nazo ingakazwakali mhlambe mangabe kodwa sezizwakele ikhishwe after labo cishe inhlanhla yabo. So uthe esuka lapho umphathi walokhuza wazo gijimela ukuzovimba angithi uyalalela uyezwa uyabuka bana social media yabona ukuthi ngizokhipha nge-15 November wagijima for the first time umphathi gijima eyoshuthi ke siyavala kusasa yabo uzokhipha after la angakangenele i-top 10 right. Why ngisho njalo uninganizwa kabi ube ngathi ngithi ngikhalela indaba zo top 10 no ngisho ukuthi umphathi noKhozi ningaze nixake nize nivimba abaculi kunabaculi abaningi kabi abasazo release futhi abazokwenza ingoma ezothandwa abantu bakhona naba releaseile after uNovember uOctober lo bekudlalwa ngawo abazokwenza ingoma ezithandwa ngabantu abadinga ukuthola ithuba noma ke umncintiswano vele kuwabalaleli abalaleli bazodinga ukuthi bethola ithuba lokuthi ingoma zabo incintisane emsakazweni wethu. So ningaze nihambe nivala nize nithi mhlambe nivalela mina unyaka ngoshayile khona lapha station izwe libuka lapha ibalo ziyanitshena ngo2020 ngawushaya unyaka ngo2023 futhi ngawuphinda ngobhabaza. So ugijima uhamba uvala ukuthi uzokhipha lutho uthe umphathi mayivala
wamemezela ukuthi emsakazweni ingoma kweziqualify kumele kuba ukuthi iyavela kwi-system yoKhozi ukuthi iyadlala emsakazweni. Okwesibili leyo ngoma ingoma enjani ezobe ivotelwe ngabantu. Okwesithathu kube ukuthi ingoma ephakanyiswa abasakazi. So ke angazi ke noma kule engiyeze noJumbo still njengoba ingadlalwa mhlambe kufuna ukuthi ishawe leyo criteria kuze mhlambe ingakwazi ukuthi incintisane lapha kuleyo mncintiswano. So ngibona ngathi kufaneleka abaculi ngokungenhloso nani inkosi yami nithi ngizama ukuvimba. No, ningangivimbi. That's why ngithi mina la namhlanje ngizomemezela ukuthi umncintiswano yoKhozi ngokusemthethweni ngizomemezela ngithi umncintiswano yoKhozi angeke ngisakwazi ukuthi ngiyingenele ngoba ngifile ngazuthi kune pressure ekumphathi stage ukuthi mhlambe ngoncintisana namhlanje uzogcina kuyina umuntu oyedwa. I do understand ukuthi ngiunderstand ukuthi ngine following, abantu bayangithanda kakhulu vele mobe umncintiswano la kumele kuvotwe khona ngizoshaya lo nyaka unyaka nonyaka side yathanda noma awuthandi vele. So ukuthi mhlambe uthi ukugijima uzovimba ngoOctober uzuvalela abanye abaculi abasazorelease mozokhumbula ingoma njengoma leningi ingoma ezakhishwa la ko November 20 bani ngoNovember zahamba zoncintisana enyakeni. Kushuthi wonke umculo ongakakhiphi njengamanje from hip hop, from afro pop, gqom kuphi abalandeli abasezokulithola, abalaleli abasezokulithola ithuba lokuthi befake ingoma zabo ngenxa yokuthi mhlambe nibona ukuthi ma nibavulela abafowethu nizobe nifaka ukuthi mhlambe kuphinde umuntu no. Mina njengoba ngikhona angisoze ngaba proud ngokuthi kube yimi ngedwa yimi unyaka nonyaka, angisoze ngaba proud. Nami ngiyayidinga i-competition, ngiyayidinga competition because ngigcina nami ngibhoreka kahle ngigcina ngibhoreka. Akekho umuntu ongafisa yena ukuthi kuhlabana yena nje unyaka nonyaka kuhlabane noma njalo makuthiwa na i-top 10 ngena mina because vele ngizongena if kunengoma ekhona ngiyireleasile vele bazongifaka abantu baningi vele bazongifaka makufaka imali Khuzani ama-SMS. So ngeke ngibe proud ngokuthi nakulonyaka ngizongena nangonyaka ozayo ngizongena. No, kunabaculi abaningi ikakhulukazi emaskandi abasebasha okumele abantu benikezwe ithuba lokuba empowerisha. Ngikhuluma abafana abancane abanjengomjolisi omafikizo baningi abafana oyinsizwe ezikhona omaganga bashaya ingoma lo mfo oshayela ingoma ethi uma umthanda edlala ngawe ingile ngoma mayewayithinta leyo mfo ugcwalizwe lonke unyakaza wonke umuntu yabo. Lezo nsizwa ziyadinga nazo ukuthi zithole ithuba lokuthi abantu benikezwe ithuba lokuthi lezo ngoma bekwazi ukuthi beyivotele. Angeke nami ngibe proud ukuthi njalo makuthiwa na i-top 10 yoKhozi okumele kufakwe uKhuzani, njalo makuthiwa na i-top 10 okumele kufakwe as if manje umculo ungami kaMaskandi. No, umculo kaMaskandi ungami, ungabafowethu bonke abawuculayo abadingayo abalaleli ukuthi benikezwe ithuba lokuthi nabo bevotele ingoma zabo zingene lapha. Nanokuthi siyashiyana la kuMaskandi kunabantu abanabalandeli abaningi njengami. So uma kukhona into evotela uvele leyo nto ngizongena. So umele lokhu ukwazi nje ukuthi kushuthi kahle kahle ngafuna ukuthi kunyaka nonyaka bonke lamanye ama-genre asophinda lithola ithuba lokuthi ahlakahlukanise unyaka ngoba kuzofuna ukuthi ma ngabe ngingena lapha ngiyangena nami yabo njalo ngiyangena njalo ngiyangena. So nami lokho angenzi ngibe proud njengoba ngishilo angenzi ngiyiqatshe leli thuba leli lidinga noma ubani. Abaculi abaningi balidinga bakaMaskandi, balidinga begqom, balidinga begospel, wonke umuntu uyalidinga. So manje makuzohlezi kuyimina engihlukanisa unyaka kuzogcina sokunganasana msoko njengoba ubona iligi nje iligi ukuthi gada amaqembu agcina kuyithola mhlambe waphela 10 years amaqembu noma mhlambe 8 years ithathwa i-team eyodwa gcina iligi ingasenawo umfutho noma ingasenawo lo njabulo nje ebakhona. So into engizoyisho la ukuthi cha, imncintiswano yoKhozi angizokwazi ukuyingenela kusuka manje
ngifisa nikhululeke uKhozi FM ngicela lukhululeke phakathi enhlizweni Nkosi yami ungavalela abaculi nibanikeze ithuba Nkosi yami abalaleli bekhethe yonke ingoma abayifunayo ukuthi ingene ngoba lento ngiyazi mthe iqali lento uKhozi belivamise ukuthi ingoma ziqokeleke ko 15 December uyanantswele ko 19 December ukuthi abantu abavote but ngabuka ukuthi after ngihlukanisa unyaka ba feel that thing ukuthi ayingeke kuzokwenza kube umuntu oyedwa yabona kuzokwenza kube umuntu oyedwa asivele bebevamise ukuvala ngolesibili mina ngikhipha ngolesihlanu yabo ngithi awubheke uKhozi uyijethi ngifuna unyaka yabo so ngiyafisa nje ukuthi ninikeze abaculi bonke ithuba binabo Nkosi yami beparticipate le nto yenu yokuhlukanisa unyaka inhle ngeke ngiyisole inhle iyakhulisa futhi artist kakhulu iartist neartist iphupho lalo ukuhlukanisa unyaka iartist neartist iphupho lalo ukuhlukanisa unyaka uma ngabe ningakuthola enhlizweni zenu ukuthi lento engishoyo nithole enhlizweni zenu bavuleleni abaculi lento yokuthi nivala nje nge31 le nto Nkosi yami nanimaka mina nazi nivala nge15 kwathiwa kuvala nge15 ukuqoka ngeFriday ngathi ngosuku engilokuza ngalo so ningana stress bengekho nje kulento unyaka bengekho kube kuthiwa mina bengifuna ukuhlupha mina bengizohlupha ngiyayihluphela ngiyazazi ngiyahlupha nje so wonke umuntu bemincile ukuthi yazi ukhuzana akazohlupha no angihluphanga ngiyekile kanti hayi uthi ngiyeke ngoba bezongithatha mina ukuthi ngifuna umntana bengigugula nje isilwane phela uyabona yena uthi isilwane sesimehlabo buka la yabo isilwane la mangibuka la uzoxhopheka mangabuka la amehlo uzoxhopheka yabo so isilwane lesi bengizonithatha nje yabo so nje ivuleni ingoma kaJumbo uKhozi ningeyivali ingoma kaJumbo uNkulunkulu wami ivuleni ingoma kaJumbo akafune enyaka ivuleni nje ivula akazasho ufuna unyaka akaze nimbone campaigner msana kuvala ingoma kaJumbo ngoba nisaba mhlawumbe ukuthi kuzothiwa ifuna izophasa criteria ukuthi ikhona kwi-list iphasa criteria ukuthi ivotelwe abantu bami bese no nina yenzani nenohlelo lwenu ngaphakathi ukuthi manithi umuntu osekwahlukanisa unyaka mhlawumbe akahlukanisa unyaka for the next 5 years ukuthathela abanye mhlawumbe umuntu onikela neze ithuba wangena mhlawumbe nenze izinto ezokwenza ukuthi zidedele amanye ama-artists nabanye abantu njengoba ngisho noma uMaskandi awungami nje uMaskandi ungabaculi abaningi abahlukahlukene angeke nami kungichaze njalo ngonyaka nominatewa lokhu ngenele top 10 njalo ngonyaka lo ngene top 10 njalo ngonyaka lo ngene top 10 becindezelwe abanye abaculi abancane abangenayo following no lokho nami ngeke ngihambisane nakho ngiyafisa ukuthi abaculi bekhule futhi ngoba nami ngakhula nami ngiyingane yoKhozi ngikhuliswe uKhozi ingoma zami bedlala kuKhozi nginikeza ama interview uKhozini ngizwe yonke into uKhozini ngeke ungichaze ukuthi makwathiwa na unyaka so kumele kuthuthu njalo votani bantu na unyaka votani ba no yabo mina ngishaya ikhanda nje ngihlehle ngime lapha emuva ngikhuphulele isikole sami bese ngiyimela lapha nemuva yabo leli bhilidi lase Dubai lekuthiwa yini le bhilidi lelithi ukudlula wonke amabhilidi emhlabeni thwala le bhilidi ligade ukuthi ima kwakhona izwe liyo lithi likhuphula ibhilidi kancane nje liyabadlula liyanyuka nalo liyedlula nginjalo ke mina ngiveke ngithi 1 bese ngima lapha makuthi ngithi 2 bese ngihlala ngime lapha makuthi ngoba khona mina into uma ngifuna vele ngiyayifuna nje futhi abantu abangilandelayo bayazi nabo ukuthi mina ngangeni la ngisuke ngikhona kuthiwa ngenele ukuthi ngizoshawa shawe ukuthi uKhuzani hluliwe tuhluliwe ayilutho angeni mina bangabe ngisentweni owazi ukuthi ezami ziyazi ukuthi uKhuzani suke engenele into ukuthi yowina bayazi ama-Blue Nation abantu engayiphela uNkulunkulu abangithandayo abangivotelayo ngayo yonke indlela ukuthi belekuze so ngizocela nje uKhozi ukuthi ake liqaqele abalaleli bethola ithuba kuseza abaculi laba basazorelease abaculi abasazorelease base yituta abanye to speak yabo bazorelease kuzoshaya ukuphela lenyanga le berelease abaculi then banikeza abalaleli ukuthi abasho ukuthi babone ukuthi ningalokho nivala umuntu bengashongo ukuthi ufuna ukungena yabo ngoba njengoba ngitshela nje ukuthi
wangitshela umthobisi ukuthi kugijinwa nje kuthiwa goququ kuthiwa kuzovinjwa mina yabo uyakhala umphathi ukuthi Nkosi yami lento unyaka sizoyenza kanjani ngoba uKhuzani nabantu bakhe yabo namuzwa umphathi ekhuluma labana woKhozini wafika washo hamba niyobheka i-video lapha elongeni ku-Facebook woKhozi uyasho umphathi uthi Nkosi yami siyacela ningavoteli umuntu votela ingoma ningavoteli umuntu uyakhala umphathi ukhathazekile sizwe sasemzansi ukhathazekile umphathi woKhozi nina uthi nina niyavota nina uyathuka yena niyavota ile criteria uma uthi abantu abavota abantu vele bazovota unfortunately ke nje ke ukuthi futhi vele lapha kwi-top 10 mawufaka uMaskandi nje owazi ukuthi uMaskandi uzowina lokho nje okwazi ukuthi unyaka uzohlukana ngoMaskandi yabo okwazi unyaka uzohlukana ngoMaskandi konje ayithini le ngoma leya 18 le ngoma leya le yabo number 1 yabo number 3 18 bani Nkosi yami 18 le ngoma khona le ngoma leyana 18 anibhalele le ngoma anibhalele le ngoma le yabo number 3 lapha le kwakuthiwa yona wafuneka ihlukane zonyaka le yokuza lapha 18 man cha angisekho into zokuhlukanisa unyaka ngane zakwethu sengihlala sengithethe umhlala phansi mhlawumbe unyaka sengawubhoboza lapha umhlobo wenene ngiqunthule lapha kuyikhakhasi yabo kodwa nje uKhozi ngichase ngoke ngawubhoboza unyaka bakwethu cha sengugobozile abafethu hayi kabi ubhobozile lo nyaka umphathi uzogcina ethi umuntu okadlala unyaka akadlala lo Khozini umthetho yabo waba ubambekile yabo so ngiyacela ama donation angena umuntu wenhlamba nayo yonke into mangiqeda lo live angenithuma ukuthi ngicela niyothuka istage uKhozi angenithuma ukuthi ngicela niyothuka uMangcobo angiphasisi lokho angihambisani nakho mina nginitshela ukuthi lento yonyaka no ngicela ukuyiyeka ngoba uKhozi luzoze luvimbe abaculi abaningi abafuna ukuparticipate ngoba mhlawumbe luthi lo maka mina ukuthi mhlawumbe ngalokho ngibuya ngizohlukanisa unyaka ofithi iphuze elivalid lishoda nje ukuthi bona bele address kahle ukuthi no umuntu osike wanqamula unyaka sicela ngawuhlukanisa unyaka mhlawumbe for iminyaka emilandelayo 3 or 4 or 5 or angangeneli yabo kungenela abanye ngoba ngisamile ekuthenini baningi oMaskandi abalidinga uleli thuba baningi bayazi nabo futhi abalibhekile but abanye abana i-following noma bithi bayakhankasa abanakiwe kodwa ingoma zabo ziyathandwa zishaya ama views amaningi kabi ziqopha umlando left and right but abanakiwe yabo abanakiwe ngoba i-following injani ayiqualify so ke mina ngebutho lami le Blue Nation mina ngincenge nje ukuthi nginike namavoti onje ayingeke ngeke nina nenze imali mina ngale yanto ayingeke ikhona mawuthi yabala lapha izavote ezabhathi hey usho ukuthi uKhozi lahamba no 2 million rand hey ala akushiyana ama cricket hey hey zobona khona senza kanjani ama donations zizoyicoca ukuthi khona nizobaxhasa ngevoti lethu noma kodwa engifuna ukwazi umuntu ezomxhasa ngevoti uzowina obvious uzowina yeah angachomeli phela mina hey cut yeah afowethu ngiyabonga kakhulu ithuba yeah ngiyabonga kakhulu ngiyabona abantu bahleka kangaka uMarustan ulungisani Marustan
yeah. So bengizokhulula nje bafethu uKhozi naba amaphepha nangakhuluma into engayishongo la ngizokhulula uKhozi FM ukuthi cha uncintiswano uKhozi ngeke ngibe ingxenye yawo ngeke ngisaba ingxenye yawo abafowethu abakhululeke bengalo becingana nami uyabona nje ngingafonelwa insizwe yangakithi lapha na esebenzisa isandla saka left athi ukuthule nje Nkosami uthule nje ukubayeke noma abanye amaskandi asangenele ngoba siyavuma kuyawinda siyavuma yabo yes so yeah bafethu umaskandi awube munye umaskandi uthando umaskandi siyawuthanda abalandeli bakhona ngiyabathanda bonke ngiyanithanda nje bonke akukho kwengushilo la okuphoxayo noma kubi ngoba ke inebhadi senzongiphendukeze lezinkulumo kweningisongele inkulumo ningakhohlwa ke bafethu ialbum yaphuma ngolesihlanu ngomhla ka15 abantu abahambe beyo hawu kanje akusayiwe itolo abalindele ngedata labo ngizorelease ama online stores angizorelease kuma social angizorelease kuma ama physical yeah awuzokubabika ama CD awuzokubabika ama USB ngizorelease nje lapha ku online phela hamba ufike uyitholele ezakho ngomsombuluko ngidedela icover bafowethu ngolesibili ngidedela ngolesibili ngidedela uhlu lweingoma ngolesibili ekseni ngolesithathu ngidedela ipromo ezobina onjinji kanye no ngolesine bese ngidedelela ingoma nje yodwa sisentabeni lapha esivamisa ukinqa khona manje esinensizwa lapha olo Khuzani yabo sasa ke kusaba